پشتی 5 سالان جبرین ریا بجاهی ناوبر قامشلو شامی ده هاته وکرن. بسد درجاهی شر نافخایی لسوری ری ناوبر هریما کردی لسوری و پارێزگەی هەندێ سووریایê هاتبوو birîn ji aliyê komên Tunduran ve. Xelkên vê herêmê tenê diriya ezmanî re dikarîbû bigihêjin Şama paytext. Xwendekar û nexweş beriya vekirina riyên bejahî balafir dihatin bikaranîn. Riyên ezmanî bi pereyên pir bûn lê welatî neçar dibûn got bikar bianîn. Em rê em nizanin bêçîloyî. Divê rê xweşî bes me nedîtiye cara ewliyê me herin. Berî wê em bi tayarê diçûn. Anka gorê xweş bûyî em ê basê herin. Ji ber nexweşî hene. Em her nexweşiyê biraziyê mezin ser textot. عمليات دل مفتوحة مجال تشيكن وعمي ويبينه. هاي زيارة على أولادي. Ez hatime serdana zarokên xwe rê pir xweş e em bi kêfin tu mêtirsî tune ye. Em ji Şamê hatin vê derê seredanê û em niha vedgerin. Dizî tune ye lê em diwastin. Ne wek balafirê rehetî ye. Ev jî rawestgeha otobêlan e yan geraca Bolman gotê naskirin li Qamişloyê. Ev pêtirî 5 salên got kampanyên veguhestinê hatibûn rawestandin û niha di liv û tevgereke aktîv de ye. Niha çar kampanyên veguhestinên bejahî best biçûn û hatinê kirine. Tevî 18 saetên diriya bejahî de lê têkêta wê nîvê nirxê têkêta balafirê ye. Ji bo xwendekaran û nexweşan bi taybetî ev sûdak pir mezin e. Serê sedî not miletê me pir feqîrin. Çi tayarê her bi 40 hezarî û çi basê her bi 14 hezarî. Ew jî alîkarî ji bo feqîra wan nayê. وحياة المتى قام خوازن بوفرين رحلة جوان فقيرة هر الشامي وهر الحلبي هر الحمص قرا قول سوري تاي خستن ريا دريج جي قامشلو بر بشامي و 18 ساعتان دريج ديكه و لصد و 31 ريبندن كنترول ين ريجيمي و ميليشن بوي و غريداي درباس دبه ريبندن كنترول ين ريجيمي پرتيلان جي اجوكران دستينه اف يك جي دبه سدما گو كري هنكي بوهابه و استنگي جي دردكهن براسي جي شركت خوش كي غازنات كن انه قالك فراج واسطين واسكن جي حازك هيا دبي حازي مليونه براسي جي حتى 4 ساعات 5 ساعات وي حازي سكنين حتى فرانه دوانا كي سكيفانا كي ندوانا كي وانا كي نامشين هجایه به بیرخستنه یگو د دسپیکا شر نافخایی لسوری چندی جاران اتومبیل ولاتی دهات رواندن سره به دست کومن چکدار اف یک بو سدما گو اوره وره برین هجایه گوتنه یگو تفگرا بازرگانی به وکرنا ریم بجاهی جی ناوبرا هریما کردی لسوری و پارێزگehên هندرê سوریایê ew jî pir aktiv bûye. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.